Nagira ngo muri kano kanya noneho munyemerere tugaruka kuri iri tangazo rya Alliance Fleuve Congo M23, ni itangazo ry'akataraboneka rishinja leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukora jenoside ikomeye cyane ku bwoko bumwe bw'abaturage ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi rikaba itangazo rigarutsweho nanone mu gihe AFC M23 imaze iminsi iri guhangana na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushaka kurwanya kano karengane gakorerwa abaturage bamwe mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC M23 ishinja leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukora jenoside ku rwego rukomeye cyane ku baturage bamwe bo mu bwoko bumwe bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane rwose abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi. Byose biragendana n'amagambo akomeye cyane akomeje kugenda agarukwaho na benshi cyane, ni amagambo ya Major General Sylvain Kenge Bomusa, ariko kandi n'ibikorwa bitandukanye bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biragaragaza jenoside ikomeye cyane ikomeje kugenda ikorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Nagira ngo ntizimbye mu magambo ribo hasi handitse subscribe, ubundi nanjye nkwinjize muri aya makuru ku buryo burambuye. Ni amakuru menshi cyane uzajya ukomeza kugenda ubonera ku gihe. Ihuriro rya FCM 23 ryamaganye cyane ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kwamamaza ibinyoma ndetse no kuyobya abaturage hagamijwe guteza urujijo ku ruhare rw'iki gihugu mu bikorwa by'intambara n'ibigize jenoside bikomeje kugenda bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo ryashyizwe hanze na FCM 23 ryagaragaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kugerageza kungukira ni kugukura ingabo mu bice igenzura bukahakoresha mu buryo bwo kugaba ibitero no mu bindi bice bituwemo n'abaturage benshi cyane. Ryakomeje rigaragaza ko rwose ibyo byabaye by'umwihariko mu mujyi wa Uvira ndetse na Makobora, aho ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakoze ibikorwa by'urugomo rukomeye cyane ku bagore ndetse n'ubujura bukorwa ku buryo buhoraho. AFC M23 yongeye kwibutsa ko ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu bice bitandukanye kandi bituwe cyane nka Kamanyora, Ruvungi, Sange ndetse n'ibindi bice bikikije bigira ingaruka zo gutwara ubuzima bw'abantu, kandi byose bikaba bikomeje kugenda bikorwa buhumyi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kintu na kimwe yitayeho na gatoya. Ni nko muri Kamanyora gusa hapfuye abantu 8, abandi 55 barakomereka. Uyu mutwe wa M23 wakomeje ugira uti muri Uvira mu gihe cy'imyigaragambyo y'amahoro yateguwe n'abaturage b'abasivile ku itariki ya 22 Ukuboza mwaka wa 2025, ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa zakoresheje intwaro ziremereye cyane mu gutatanya abigaragambyaga. Ibi bikorwa byateje akaga gakomeye cyane ku buzima bw'abasivile kandi byari uguhonyora bikomeye cyane uburenganzira bwabo bw'ibanze. Vice Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Manzi Wiri yagaragaje ko abasivile bakomeje kwicwa abandi bagakomereka, nyamara aba ari abantu Tshisekedi yiyemeje guhagararira. Ati abo nibo Tshisekedi yasezeranyije gushyigikira, avuga ko azabana nabo kugeza ububare bwabo burangiye. Ariko aho kumva ibibazo byabo, uyu muyobozi wabo w'imburamumaro yahisemo gukoresha miliyoni ku ndege z'intambara drone mu rwego rwo kugerageza guhindura uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahantu h'ikidaturwa. Abaturage bo mu burasirazuba bazakomeza kurwanya ubutegetsi bw'abicanyi kandi bazatsinda. AFC M23 kandi yamaganye bikomeye cyane kwica nkana amasezerano y'agahenge, ibyaha by'urwango ndetse n'iyicarubozo rishingiye ku moko, kimwe n'ibitero bikomeje kandi biteguwe neza bikorwa n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ku birindiro byayo n'ahantu hatuwe n'abaturage benshi cyane, byaba byo ku butaka, mu mazi cyangwa se mu kirere. Yanakomeje yamagana bikomeye cyane imvugo z'urwango zavuzwe n'uwari umuvugizi w'igisirikare cya FARDC General Major Sylvain Kenge Bomusa mu kiganiro cyatambutse kuri RTNC ni ku itariki ya 27 Ukuboza mwaka wa 2025. AFC M23 yibukije kandi ko bihabanye cyane n'amahame y'umuryango mpuzamahanga ko kurwanya jenoside yemejwe mu 1948 n'andi agiye atandukanye yagiye yemezwa mu bihe bitandukanye. Yongeye kugaragaza impungenge ndetse n'ibimenyetso by'ibikorwa bya jenoside ikorerwa abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, hamwe no gukwirakwiza ku bushake imvugo z'urwango, kubaheza, kubarenganya ndetse no kubakandamiza mu buryo buhoraho. AFC M23 yashimangiye ko iri ku ruhande rw'abakomeje kugirirwa nabi kandi ko izakomeza kugira umuhate wayo wo kwirwanaho ndetse no kurengera umutekano w'abatotezwa, icyubahiro cyabo n'uburenganzira bwabo bw'ibanze bikagarurwa, kandi ko rwose izakomeza kugenda ihangana na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni cyane cyane ko
rwose bazakomeza kugenda bagaragaza ko batishimiye na gatoya rwose itotezwa rikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alliance Fleuve Congo M23 ikomeje kurwanya ubuno butegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe nabwo bukomeje kugenda bugaba ibitero bikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe rwose impande zombi zo zikomeje ibiganiro muri Qatar, nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iyi nshuro yabyanze ikanga kwitabira bino biganiro bikomeje muri Qatar, aho abahagarariye FCM23 bagezeyo bakisangayo bonyine, maze leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikanatangaza ku mugaragaro ko itazigera yongera kwitabira ibiganiro ibyo ari byo byose, byaba iby'imbona nkubone cyangwa se ibiganiro bizajya bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibi ngibi kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabitangaje bigendanye n'uko ngo AFC/M23 yafashe umujyi wa Uvira, kandi ngo bari mu gihe cy'agahenge, bigendanye n'uko rwose AFC/M23 nayo yatangaje ko itagombaga kwihanganira iyicwa ryari rikomeje, cyane cyane rwose ko ibyakomeje kugira ngo AFC/M23 ifate umujyi wa Uvira ari ibitero byabaye mu matariki ya mbere y'Ukuboza mwaka wa 2025, ubwo u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari byegereje igihe cyo kujya gusinya amasezerano y'amahoro yagombaga gushyirwaho umukono n'impande zombi ku itariki ya 4 Ukuboza mwaka wa 2025, ariko kandi byaje kuba bibi cyane ubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangizaga intambara yeruye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bya Kamanyora, ikarasa ikoresheje indege ziremereye cyane, irasa muri Kamanyora ndetse ikanakomeza kugenda irasa cyane ku baturage b'abasivile. Nibyo Alliance Fleuve Congo M23 yahakanye yamagana yivuye inyuma rwose, bituma ifata intwaro ijya guhanganira ikibi aho gituruka, nk'uko yagiye ikomeza kugenda ibitangaza, aho rwose Burundi nabwo bwari bwivanze muri iyi ntambara bugakomeza kugenda burasa cyane buhumye mu kibaya cya Rusizi bukoresheje indege z'intambara ndetse n'amadrone, ariko kandi AFC/M23 ikabakubita inshuro ku rwego rukomeye cyane, ihereye umujyi wa Uvira aho bari bakambitse, ku buryo byaje no kurangira yigaruriye ibice bitandukanye bikikije Uvira, ndetse bikaza no kurangira ku itariki ya 9 Ukuboza mwaka wa 2025 yigaruriye umujyi wa Uvira muri rusange. Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje yivuye inyuma ko rwose izakomeza kurwana ku ruhande rw'abakomeza kurenganywa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igakomeza kugenda ibashakira ubutabera, mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ntacyo yakora, ahubwo ikavuga ko izakomeza kugenda mu by'ukuri igaragaza ubushake bwayo bwo gukomeza gushakira abaturage b'abasivili bakomeje kugenda barenganywa na leta ikwiriye kubarinda, ikazakomeza kubashakira ubutabera, byanaba ngombwa rwose ikaba yanahindura igihugu cyose cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikagendera mu murongo muzima. Ni muri uyu mwaka wa 2026 muri rusange. Bigendanye n'amagambo yanatangajwe n'umuyobozi wa FCM23 yitwa Colonel Nanga, ni amagambo yasozaga umwaka wa 2025 anatangira umwaka wa 2026, yagaragaje ko rwose muri uyu mwaka ari umwaka w'intambara, batazigera bongera kwemera ubushukanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byose bizagendana n'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakomeza kugenda yitwara kugira ngo irangize intambara iri mu burasirazuba bw'igihugu, cyangwa se AFC/M23 igakomeza ingamba zayo zo gukomeza kwirwanaho ku rwego rukomeye cyane, ndetse no gukomeza kurinda abasivile, kandi atangaza ko itazigera yongera kwemera ubushukanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ikomeza kugenda igaragaza mu bihe bitandukanye, ubwo n'undi abasivile bakomezaga kugenda barenganywa ku rwego rukomeye cyane. Ni inshuro nyinshi cyane Alliance Fleuve Congo M23 yagiye ikunda gutangaza ko rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'iyicarubozo rikorwa abasivile bo mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi byose bigakorwa n'ubutegetsi bwagakwiye kurinda abaturage, aho rwose AFC/M23 yatangaje ko yivuye inyuma izakomeza kugenda muri uyu mwaka none ikora ibikorwa by'akataraboneka byo kugira ngo igarure amahoro mu burasirazuba bw'igihugu, ndetse no gukomeza guhuza abanyekongo kugira ngo bongere kumvikana, irinde amacakubiri ndetse n'iyicarubozo rikomeje kugenda rikorerwa abaturage ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ibi ngibi biragererana n'imyigaragambyo ikomeye cyane y'impunzi, imyigaragambyo iri kubera mu nkambi zitandukanye ziri mu Rwanda, ni impunzi zagiye zihunga mu bihe bitandukanye by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umutekano ugiye ukunda kugirwamo n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bayo barimo cyane cyane FDLR, yagiye ikunda kugaragaza ingengabitekerezo ndetse no gufata ku ngufu abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse no kubica mu bihe bigiye bitandukanye mu rwego rukomeye cyane. Reka nizimbye amagambo, munyemerere dusubire mu makuru yacu ya mukanya. Ni amakuru menshi cyane turaza gukomeza kugenda tubategurira muri uyu munsi wose. Ngene twa tuyiringire aho Medi mukomeze kugubwa neza kandi ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose aho muherereye hose hirya no hino mu isi. Reka nizimbye amagambo, twongere dusubire mu makuru ari mukanya turaza gukomeza kugenda tubategurira mu by'ukuri. Reka dukomeze guhura mu kanya gatoya rwose. Ngene twa tuyiringire aho Medi twagira ubuzima TV special, ni mukomeze kugenda mwana natwe muri izi ntangiriro z'umwaka kugeza uyu mwaka tugeze ku musozo. Ni amakuru menshi
cyane muzajya mukomeza kugenda mubonera ku gihe.